Medija centar Čaglavica. Tehnička podrška za audio i video produkciju. Izrada i distribucija audio i TV priloga, intervjua, reklama, organizovanje preskonferencija, okruglih stolova, seminara i ostalih skupova. Zakup sale do 50 mesta. Mogućnost reklamiranja na sajtu Medija centra. Besplatno korišćenje interneta za novinare. www.mediacentar.org 064 29 26 612 044 55 70 05. Medija centar Čaglavica. Može, može. Bojne vrate pomoći. Dobar dan želim svima i dobrodošli u Medija centar u Čaglavici. Poseban pozdrav stranci Pokret snage Srbije Bogoljub Karić, koji su organizovali današnju konferenciju za novinare. Ispred Pokreta snage Srbije su nam stigli gospodin Dragomir Karić, zamenik predsjednika Pokreta snage Srbije Bogoljub Karić, dr. Tihomir Simić, potpredsjednik stranke Pokret snaga Srbije Bogoljub Karić, gospodin Dragan Milošević, predsjednik izvršnog odbora, glavnog odbora Pokreta snage Srbije, gospodin Nikola Ćirović, član glavnog odbora Pokreta snage Srbije i narodni poslanik u Skupštini Autonomne pokrajine Vojvodina, gospodin Milorad Panjević, član glavnog odbora Pokreta snage Srbije i predsjednik za ljudska prava. Gospođa ili gospođica Nataša Samardžić, generalni sekretar Pokreta snage Srbije i gospođica Jadranka Tasić, potparol Pokreta snage Srbije. Tu je takođe i gospodin Slaviša Anđelković, nosilac liste Pokreta snage Srbije za Kosovo i Metohiju. Još jednom želim svima dobrodošlicu i dala bih reč gospodinu Dragomiru Kariću ili gospodinu Miloševiću, predsjedniku izvršnog odbora Pokreta snage Srbije. Uvaženi predstavnici medija, srdačan pozdrav od strane rukovodstva i svog članstva Pokreta snaga Srbije, Bogoljub Karić, i ono što je najvažnije, srdačan pozdrav od strane našeg lidera, gospodina Bogoljuba Karića. Ne može bilo osnoviti da izmekneš tu da staviš. Cijelo, pleko. Tako. Prolazi. Dozvolite da u ime Pokreta snaga Srbije Bogoljub Karić u načelu retrospektivno obuhvatim sve ono što je uzrokovalo da izađemo na lokalne i parlamentarne izbore koji su zakazani i koji su održani sa nestrpljenjem čije rezultate očekujemo. Prilikom poslednje konferencije za štampu ukratko smo saopštili da je Pokret snaga Srbije Bogoljub Karić izbornoj proceduri i čitavom ciklusu izbora pristupio na jedan vrlo ozbiljan, sistematičan način, da je to bila veoma teška odluka, ali u svakom slučaju smatramo da je bila racionalna. Pripremali smo se za ove izbore, slobodno mogu reći, više od 4 meseca. U tom periodu mi smo uspeli da unapredimo organizaciju i infrastrukturu Pokreta snaga Srbije Bogoljub Karić na teritoriji Kosova i Metohije i da smo neposredno pred izbore, na drugi dan Svete Petke, 28. oktobra, ovde u Gračanici, formirali pokrajinski odbor Pokreta snaga Srbije za Kosovo i Metohiju. Ovo izričito napominjem, jer smo zaista svojom organizacionom i kadrovskom snagom
smatrali da je to elementarno pre nego da to pripremimo, pre nego što se upustimo u izbornu proceduru. I evo, želim saopštiti predstavnicima medija jednu činjenicu da je Pokret Snaga Srbije Bogoljub Karić jedina politička organizacija sa centralom u Beogradu od svih relevantnih političkih organizacija u Srbiji koja ima formiran i aktivno delujući pokrajinski odbor i koja ima 17 organizacionih jedinica koje aktivno deluju, dakle ne samo u 6 opština u kojima su Srbi u većini, nego u 17, dakle još u 11 opština u kojima su Srbi u manjini. Dakle, naša politička organizacija vrlo ozbiljno razmišlja o političkom delovanju na svim prostorima Kosova i Metohije, gde još uvek, hvala Bogu, bitišu Srbi. Odlučili smo se za ove izbore, još jednom ponavljam, jer su po našoj proceni i po argumentima kojima raspolažemo, oni održavani i pripremani pod pokroviteljstvom međunarodnog faktora i u njegovoj organizaciji. Mi u stranci poštujemo rezoluciju 1244 i međunarodno pravo i u tom smislu teritorija Kosova i Metohije po toj rezoluciji i tim dokumentima je teritorija Srbije i to je bio jedan od krupnih razloga zbog čega smo odlučili da učestvujemo u izborima. Takođe smo smatrali da saradnja Beograda i Prištine intenzivirana, što je moguće veća, treba da da i rezultat na ono krucijalno pitanje rešenja statusa, a u tom smislu smo smatrali da i izborna saradnja predstavlja način unapređenja te relacije u interesu donošenja racionalnog rešenja kad su sve strane zainteresovane u pitanju. Konačno, politička smo organizacija od prvog dana nastupa našeg lidera na političkoj sceni, koji je i vaš zemljak ovde, to sam napomenuo i prošli put, koja veruje i ubeđena je da je strategija življenja na ovim prostorima i najekonomičniji i najbolji način za život na ovim prostorima u buduće suživot između Srba, Albanaca i svih onih koji žive na ovim prostorima. I u okviru ovog uvodnog izlaganja želim takođe skrenuti pažnju da je jedan od možda odlučujućih prelomnih razloga zbog čega smo izašli sa našom listom i za parlamentarne i za lokalne izbore bio pristup ovim izborima na jedan moderan način, a to je da je data mogućnost da na ovim izborima glasaju i oni koji su rođeni na Kosovu i Metohiji, koji imaju roditelje na Kosovu i Metohiji, koji su određeni period života proveli na Kosovu i Metohiji. Po proceni naše političke organizacije, to je bio jedan značajan korak ka poštovanju elementarnih ljudskih prava, a to je da oni koji trenutno ne žive na Kosovu i Metohiji, a koji su zainteresovani za Kosovo i Metohije i pre svega za sopstveni povratak sa svojim porodicama, da im se na ovim izborima pruža šansa. Odmah mogu da kažem da smo žalosni u našoj političkoj organizaciji što ova informacija nije omogućeno da se čuje u Beogradu, Kragujevcu, Nišu i u svim većim gradovima Srbije, Smederevu, Kraljevu i tako dalje, jer smo ubeđeni da bi to u svakom slučaju doprinelo da izbori postignu onaj rezultat koji ih je projektovao očigledno da je očekivao. Onda smo krenuli u kampanju i za ovom govornicom je bilo dosta analiza, dosta priče, mediji su preneli dosta informacije, dosta kritičnosti kako je ona realizovana. Mi smo svoju kampanju, evo to sada vam saopštavamo, isključivo bazirali na aktivnom delovanju u preko 80 gradova Srbije, tamo gde smo očekivali da ćemo kroz delovanje naših aktivista doći do ovih ljudi koji još uvek nisu izgubili volju za život i povratak na Kosovu i Metohiji. Nije to bila laka kampanja, jer odmah mogu da vam kažem iskustva iz te kampanje, da osim ovih pritisaka, osim poluistina o značaju ovih izbora, jer bile su poluinformacije i netačne priče da ovi izbori mogu uticati na rešenje statusa Kosova i Metohije, nije bilo lako reći ljudima i objasniti da je boljitak za njih da izađu da glasaju, makar se to radilo o glasačima van Kosova i Metohije. I ti ljudi
su imali određene pritiske i određeni strah da okruže listić. I onda smo učinili sve da njihov broj bude što veći. Hvala Bogu, došao je određeni broj, tačan broj tih glasova, verovatno zna jedino Centralna izborna komisija. Postoje brojne spekulacije o broju tih glasova. Mi u Pokretu Snaga Srbije, Bogoljub Karić, iskreno bi želeli da bude što veći broj takvih glasova. Jer naša politika demokratije svugde u civilizovanim zemljama jeste borba za svaki glas. Borba da se čuje volja svakog onog ko želi i ko ima osnove da odlučuje o prostorima, u ovom slučaju su prostori Kosova i Metohije. Verujem da smo odradili jednu dobru kampanju i sa ove govornice želim da kažem da očekujemo jedan pozitivan rezultat i ulazak Pokreta Snaga Srbije, Bogoljub Karić, u Skupštinu Kosova, a onda ćemo reći ono što smo usvojili na deklaraciji kada smo formirali pokrajinski odbor u Gračanici. I na kraju želim ovo uvodno izlaganje da svedem na otprilike jednu moju sugestiju i preporuku koju bi želeo da prenesu u ime naše stranke mediji. Ne bi bilo dobro, a posljednjih dana do nas stižu odgovarajuće informacije, da se vrše veliki pritisci, da se što je moguće više eliminišu ti glasovi koji su došli iz Srbije, iz Crne Gore, iz Makedonije, iz okruženja Kosova i Metohije. Mislim, ako bi se to uradilo, bez neke elementarne, naravno, legalne osnove, da bi to obezvredilo kompletnu ovu akciju koja je preduzimana, a u smislu davanja prava da daju svoj glas. Svi oni koji još uvek veruju u suživot, koji veruju da će određeni civilizacijski procesi konačno zavladati i na ovim prostorima. Očekujem da će i Centralna izborna komisija učiniti sve da svako ko je dao glas bude zaista uvažen na način kako je to on učinio. Zahvaljujem za ove uvodne trenutke. Poštovane dame i gospodo, dragi prijatelji, ja sam izuzetno srećan kad god sam u svom zavičaju na Kosovu i Metohiji. Sve ovo što smo mi počeli, to nije od juče. Naša borba nikada nije prestajala da se međunarodnoj javnosti predstavi realna situacija na Kosovu i Metohiji. A to je ono što retko ko od njih zna ili ne želi da shvati. Posebno u krugovima pojedinih nacionalističkih nastrojenih lidera. A to je zajednički život Albanaca, Srba i svih drugih na prostorima Kosova i Metohije. Vekovi su potvrdili mogućnost življenja, saradnje, druženja, stvaranja, kreacija i ta ponekada različitost je samo obogaćivala i vukla napred u prosperitet. Ne želim da ulazim u dubinu onoga što se desilo krajem prošlog veka. Želim da kažem kao jedan od porodice Karić, koja je već vekovima nastanjena u Peći, čiji koren datira iz 1537. godine, bar prema onim zapisima iz Pećke patrijaršije, kada su se nekada knjige rođenih vodili u crkvama i manastirima. Želim da kažem da je taj život uvijek bio moguć, bez obzira kakvi su sve vetrovi duvali, obično sa strane. Ja mogu da dam masu pozitivnih primjera. Od prvih zajedničkih i prvih stvaranja vokalno-instrumentalnih ansambala, jedan od tih je bio Plave zvezde u Peći. Pojavom Beatlesa 62. godine, treće Rolling Stones i tako dalje. U tom ansamblu su zajedno sa braćom Karić bili naši prijatelji Albanci, koje mogu i da pomenem, i Hivzi Zeka, Refik Čakoli, Besim Tegani, Kreta Rako, koji danas je jedna velika zvezda na Broadwayu u Americi. Znači, mogu da dam masu primjera druženja, rada, suživota.
Normalno, lako je tamo gde je teško, tamo gde je sirotinja, gde je borba za golu egzistenciju, lako je zapaliti vatru. Kasnije, kad smo prestali tim aktivnostima, napravili smo prve privatne fabrike u onoj bivšoj Jugoslaviji, SFRJ. Znači, u Peći su nikle fabrike u kojima su podjednako radili svi žitelji grada Peći. Znači, nikada nismo gledali ko je ko, samo smo gledali šta ko zna da radi i koliko želi da radi, da privređuje. S ponosom mogu da istaknem da ne samo u mom gradu, nego širom Kosova i Metohije razvijali smo posao koji se preneo preko granica Srbije, one Jugoslavije, i taj posao i rad odveo me u daleki svet, gde mogu da dam još jedan primer, da u najtežim godinama inflacije od 1991. pa sve negde do kraja veka, do 2000. godine, širom Sibira radilo je preko 4000 radnika, Albanaca, Srba i drugih, da ih ne nabrajam. Zašto sve ovo ističem? Želim samo da podsjetim na jedan ogroman kapacitet Pokreta snaga Srbije Bogoljub Karić, pre svega kapacitet ljudskih resursa, jer ljudi to prave, ljudi to stvaraju. Nismo i mi imali nikoga ni u Kini, ni u Indiji, ni u Sovjetskom savezu, niti bilo gde. Privilegije nije bilo. Postojalo je samo jedno surovo tržište gde je utakmica bila svakog dana. Želja mi je da kažem da u Pokretu snaga Srbije Bogoljub Karić urađeni su programi za razvoj porodičnih fabrika, srednjih i malih preduzeća na Kosovu i Metohiji. Institut za razvoj, Međunarodni institut za razvoj srednjih i malih preduzeća napravio je 1000 programa. Po metodologiji svetskih banaka, svetskih instituta, gde se na osnovu tih programa i projekata mogu dobiti vrlo povoljni krediti, a često i nepovratna sredstva za razvoj, upravo što sam rekao, porodičnih, srednjih i malih preduzeća, gde treba da nađu posao mnogi nezaposleni širom Kosova i Metohije. Uveren sam u zajednički život, uveren sam u integraciju Kosova i Metohije, Srbije i sa svim susedima i širim međunarodnim organizacijama. Postoje velike resursi u samom pokretu i ja ću ih nesebično koristiti kod svih svojih poslovnih partnera širom sveta, da mogu da na Kosovu i Metohiji uradim ono što sam radio širom sveta. Izgradnja modernih saobraćajnica, komunikacija, poslovnih centara, proizvodnih fabrika, edukacija i restrukturizacija obrazovanja mnogih ljudi koji su bili pripremani i školovani za jedno sasvim drugo vreme, za jedan sasvim drugi sistem, za jedan sasvim drugi način rada, stvaranja i života na ovim prostorima. U tu svrhu organizovali smo i pioniri smo u stvaranju novih tehnologija. Prvi smo u jugoistočnoj Evropi uspeli da organizujemo i osnujemo mobilne telekomunikacije. Prvi smo osnovali prve privatne međunarodne univerzitete, banke, osiguravajuće kompanije, TV medije. To je sve u svrhu edukacije i restrukturizacije postojećih kadrova. Samo izgradnjom nove filozofije, gde je urađena jedna studija New Time, New Beginning, znači novo vreme, novi početak, u saradnji sa mnogim američkim institucijama, spremni smo da na svim prostorima primenimo
i omogućimo mladim ljudima Kosova i Metohije da stanu na svoje noge. Da kažem nešto o izborima. Imao sam mnogo pitanja od mojih srpskih prijatelja i dobronamernih i onih koji drugačije misle. Pre svega od političara. Šta će ti to, Dragomire? Zašto ti tamo učestvuješ? Šta će to tebi? Ti si čovjek bogat, uspešan i tako dalje. Oni su zaboravili koliko zavičaj znači i koliko zavičaj vuče. Moja supruga je iz Livna, mi smo jedna multietnička porodica. U našoj porodici se slavi nekoliko praznika. Ja uvek potenciram da sam ja sa mojom braćom jedan od retkih, bogatih ljudi u smislu ja uvek slavim po 2 praznika, i Božić, i Bajram, i Uskrs, i onaj drugi Bajram, i x drugih praznika. Jer je čitava porodica tako i nastala multinacionalna, multietnička, multikonfesionalna. Rekao sam svoje mišljenje lično, da smatram da treba učestvovati na izborima, bez obzira kakav će biti status Kosova i Metohije. Jeste jedna činjenica. Mi o tome ne odlučujemo kao ljudi koji nismo direktno uključeni u sve te svetske centre i u centar globalizacije, integracije, euroatlantske integracije i drugih. Ali sam duboko ubeđen u jedno. Da zajedničkim snagama i Srbi, i Albanci, Bošnjaci, Aškalije, Romi, Crnogorci, svi koji žive na ovim prostorima, neka mi ne zamere ako nisam spomenuo neki narod, možemo u potpunosti da ravnopravno konkurišemo na tržištu rada. Širom Evrope, širom sveta. Jer za to postoje osnove. Moj odgovor im je bio: učestvujem zato što želim da izgradim nove odnose na novim osnovama i da vratim one stare veze i prijateljstva između 2 naroda koja nikada u istoriji svojoj nisu bila suprotstavljena jedno drugima. Moj je odgovor i taj da u razgovoru sa mnogim ambasadorima, sa mnogim međunarodnim organizacijama je uvek prozvučala jedna glavna, ja bih rekao, filozofska misao, to je činjenica. Pa više vredi, Dragomire, jedan Srbin u kosovskom parlamentu nego 1000 vas ispred američke ambasade na ulici, na kiši, snegu i tako dalje. Ja se s time u potpunosti slažem. Treba se boriti iz institucija. Treba koristiti sve relevantne institucije, lokalne, međunarodne, normalno demokratske institucije i ostvariti cilj, a to je život multietničkog društva. Zahvalan sam međunarodnoj zajednici da je sprovelo ono o čemu mnogi maštaju danas i u Srbiji, a to je glasanje putem interneta, glasanje putem pošte. Mi smo to ocenili kao vrlo dobro i to nam je dalo hrabrost i snagu da uđemo i uzmemo aktivno učešće i podržimo izbore na Kosovu i Metohiji. Znali smo odlično šta će se desiti na Kosovu i Metohiji, da će Srbi biti sprečeni svim mogućim načinima da uzmu direktno učešće na izborima, kao što se uglavnom i desilo. Mnoga su biračka mesta bila zatvorena, mnoga nisu ni otvarana. Dan pre izbora, znate šta se desilo u Mitrovici, bačene su eksplozivne naprave na kuću jednog narodnog poslanika Republike Srbije. Znači, zastrašivanje je bilo maksimalno. Ja da vam sada ne govorim kako je to bilo i u centralnoj Srbiji. Mi smo preduzeli veliku aktivnost u preko 50-ak gradova, opština Srbije, gde se uglavnom nalaze raseljena lica sa Kosova i Metohije. I ne samo u Srbiji, nego u Bosni i Hercegovini, u Hrvatskoj i u Crnoj Gori. Uspeli smo da animiramo
raseljena lica, da učestvuju, da nije sve to izgubljeno. Verujte mi da to nije bilo lako. Oni su ogorčeni. Ogorčeni su i na svoja matična rukovodstva, ogorčeni su i na međunarodnu zajednicu, ogorčeni su praktično na sve one koje smatraju krivcom svoje znehude sudbine. Uložili smo veliki trud i rad da ih privolimo, ubedimo da glasaju putem pisama. Mnogi od njih nisu imali po 2 dokumenta i nemoguće da se to od njih i traži. Ali u redovnom razgovoru sa ljudima koji su vodili izbore, sa ljudima iz Centralne izborne komisije i drugim komisijama u privremenoj vladi Kosova i Metohije i drugim institucijama, bili smo ohrabrivani da će ti glasački listići koji stignu poštom biti ocenjeni pozitivno i ispoštovani. Normalno na strani, pored svega toga što je činio ljudski faktor, umešala se i prirodna sila, tako da, ne znam koliko je vama poznato, mi nismo mogli redovnom poštom iz Srbije da šaljemo glasačke listiće. Koristili smo alternativnu poštu. To je UPS, FedEx, DHL i sad ću vam dati samo jedan primer kako je putovala pošta, recimo iz Kragujevca, 600 glasačkih listića, kako je to išlo DHL. Znači, 6 dana je putovalo. Kragujevac, Beograd. Beograd, znači Brisel. Pardon, ne Brisel, nego ne Amsterdam. U Italiji grad jedan, Brindisi. Beograd, Brindisi, Amsterdam, Brisel. Brisel, Leipzig, Sofija, Skoplje, Skoplje, Priština. 6 dana je trajalo putešestvije tih 600 listića glasačkih. I kada smo to nekako uspeli da prevaziđemo, krenuli smo u saradnju sa UPS-om, jer smo na internetu redovno pratili put pošte, svakog pisma. I videli smo da oni imaju najbolju liniju, Beograd, Ljubljana, Ljubljana, Priština. Onda se umešaju prirodne sile i aerodrom u Prištini je bio zatvoren 2 dana. Takođe i u Beogradu. I ti su listići kasnili. Ja želim ovom prilikom da apelujem i da zahtevam od određenih organa koji su odgovorni za sprovođenje demokratskih izbora na Kosovu i Metohiji i koji su omogućili da se glasa poštom, internetom, da uvaže te činjenice, da uvaže svaki glasački listić koji je poslat poštom. Jer ne znam kakva bi onda svrha bila davanje takve mogućnosti i pozivanje tih ljudi koji su doživjeli masu neprijatnosti glasajući na taj način i rizikujući da opet budu satanizovani, a neki da izgube onu minimalnu pomoć koju imaju u gradovima u kojima su našli neko utočište. Želim da kažem da verovatno smo jedno od retkih, ako ne i retki, kao partija koja je spremno dočekala ove izbore i koja ima gotov program, ekonomski program, koji se meri milijardama evra. Kosovo i Metohiji pre svega trebaju dobri programi koji će povući napred ne samo Kosovo i Metohiju, čitav ovaj region. Ja dalje ne bi oko toga govorio, prepustio bi gospodinu doktoru Tikomiru Simiću, koji je potpredsjednik naše partije i dobar deo vojvođanskih privrednika krenuo kao lokomotiva prema evropskoj zajednici. Hvala.
Ja se zahvaljujem gospodinu Kariću. Uvažene dame i gospodo, poštovani prijatelji, cenjeni predstavnici medija i međunarodnih institucija, želim prvo da izrazim lično i profesionalno zadovoljstvo zbog mogućnosti da danas, pored jedne jake političke poruke koje su moje kolege, predsednik izvršnog odbora gospodin Milošević, zamenik predsednika gospodin Dragomir Karić, poslali prema najširoj domaćoj i međunarodnoj javnosti, koja jasno legitimiše i pozicionira Pokret snaga Srbije kao političku snagu koja svoju misiju i svoju viziju apsolutno identifikuje sa nečim što se zove ekonomski i privredni prosperitet sredine u kojoj politički radi i deluje. Moj zadatak je danas da pokušam da vam ilustrujem deo onoga što podrazumeva jedan kvalitetan koncept dinamičnog privrednog razvoja, baziran ne samo na pozitivnim iskustvima onoga što čini vršenje vlasti u drugoj pokrajini Republike Srbije, u autonomnoj pokrajini Vojvodini, gde je Pokret snaga Srbije zajedno sa Demokratskom strankom, sa Ligom socijaldemokrata Vojvodine, sa Savezom vojvođanskih Mađara u poziciji vlasti, evo, već 4. godinu. Vojvodina predstavlja u ovom trenutku biser Republike Srbije, ali istovremeno i biser Evrope, jer na tom prostoru koji kao politički entitet živi skoro 3 veka, 26 nacionalnosti i na kome se, i na čijoj se teritoriji ravnopravno govori 6 različitih jezika, predstavlja ličnu kartu i pasoš Republike Srbije i svih nas koji živimo na ovom prostoru, da je moguće brzo i kvalitetno pokazati spremnost i sposobnost da možemo postati članovi velike porodice evropskih naroda. Blizina Mađarske, Rumunije, čija je granica neposredno sa Srbijom praktično kontakt autonomne pokrajine Vojvodine, daje nam mogućnost da u smislu prekogranične saradnje, razvijanje međusobnih odnosa, brže usvajamo evropske standarde i činimo da svi procesi u Republici Srbiji idu ka onome što obećava sigurniji, bolji, bogatiji i srećniji život svih građana u našoj zemlji. Ja želim da vam samo skrenem malo pažnju na jedan projekat koji ću vam sa zadovoljstvom prezentovati ovde. On će biti samo u fleševima. To vam je ružan projekat. Evo, samo sekundu. Da ograničenje kada je u pitanju nacionalno pomirenje, kada su u pitanju ekonomski interesi i zajednička budućnost onih koji treba da narednih generacija od Srbije i Kosova i Metohije načine bolje mesto za život, samo lična kreativnost, nedostatak ili ispoljavanje političke volje i istovremeno mogućnost da se na što je moguće kvalitetniji način ispolji prema međunarodnim relevantnim institucijama želja za partnerstvom i za pomoći. Autor ovog projekta je eminentni akademik gospodin Vojislav Dević, koji je, što se vidi po samom imenu projekta, Srbo-Albanopolis, Albano-Srbopolis, predstavlja projekat zajedničke budućnosti. On je smešten u ovom hipotetičkom prostoru na granici između Kosova i Albanije, ali je potpuno primenljiv i modularno aplikativan na teritoriji celokupnog Kosova i Metohije, ali istovremeno i na teritoriji svih drugih regija u jugoistoku Evrope koje žele da pokažu istim konceptom, kao što su gospodin Adenauer i gospodin Charles de Gaulle nakon završetka Drugog svjetskog rata, dve velike evropske nacije koje su svoju granicu vekovima zalivale krvlju i milionima izgubljenih života, uspeli da danas naprave meku granicu u kojoj narod prepoznaje isključivo zajednički interes i svoju evropsku perspektivu. Naš koncept, ja se izvinjavam samo, mogu samo da dobijem mogućnost da vratim nazad, ako može kolega, samo jedan slajd. Dva puta na ovo. Na koji, desni ili levi? Levi. Što uradit ćemo još jedno, ništa strašno. Ja sam bio malo brz na okidaču. Evo da. Znači, ime ovoga projekta koji kaže Grad mira je vrlo karakterističan i može se prepoznati. Po čemu je taj projekat jedinstven u svetu i po čemu se razlikuje od svih ostalih projekata? Ovaj Mir grad se ne pravi ni u jednom već postojećem naselju. On se gradi na potpuno novom, prirodnom, nevinom terenu koji je neopterećen istorijom. U ovom Mir gradu nijedan narod neće biti u istorijskoj prednosti,
kao prvo došao i prvi osnivač grada. Oba konstitutivna naroda, i Srbi i Albanci, bit će istovremeno i ravnopravno njegovi osnivači, utemeljitelji i naseljenici. Mir i bezbednost u ovom mir gradu obezbeđivaće i njegova lokalna samouprava. Mir, red i organizaciju u prelaznom periodu održavaće mešovite snage i eksperti Ujedinjenih nacija, Evropske zajednice, Ruske federacije i SAD-a i predstavnika lokalne samouprave. Stanovnici mir grada mogu postati svi oni Srbi i Albanci koji dobrovoljno, bez ičijeg pritiska, potpišu povelju o slobodnom nastanjivanju u tom gradu koji potvrđuju i pristaju na zajedničke standarde ponašanja, življenja i stvaranja. Kakav je koncept u arhitektonsko-urbanom smislu koji jasno determiniše i budućnost takvog jednog naselja? Evo vidite, u centru postoji nešto što je simbol jednog zajedničkog opredeljenja, znači jedna palata pomirenja i globalne kulture. Zatim u drugom koncentričnom krugu javlja se park pomirenja, koji simbolično obećava budućnost i svežinu takve jedne koncepcije. Zatim ide ciklus komunalno-uslužnih i energetskih prstenova, poslovno-stambenog i turističkog prstena, prvalne kulture i religija i najzad proizvodno-poljoprivredni i šumski prsten koji obezbeđuje vitalan privredni prosperitet ovakvog jednog naselja. U smislu pravila ponašanja, življenja i stvaranja u tom gradu, autor ovog projekta, a Pokret snaga Srbije apsolutno to prepoznaje kao jedno od sjajnih šansi, podrazumeva odricanje od upotrebe sile i oružja, pristanak svih građana na povelju o ljudskim pravima Ujedinjenih nacija, pristanak svih građana na Evropsku povelju o fundamentalnim pravima, neodustajanje od svog nacionalnog, religioznog i kulturnog identiteta, urbanističko-arhitektonski koncept sa centralnim gradskim kompleksom, palatom pomirenja Srba i Albanaca kao globalne kulture, izgradnju prema pravilima biourbanizma i bioarhitekture od zdravih prirodnih materijala kao energetski održiv za maksimalnim korišćenjem sunčeve energije, vetra, biogasa, toplotnih pumpi u funkciji zaštite životne sredine. Time Srba Albanopolis i Albano Srbopolis postaje i ogledni ekološki održivi grad, jedinstven u svetu. Harmonija suživota Srba i Albanaca uz pomoć urbanizovanog prostora po modelu ravnoteže spiralne raspodele, harmonije sfera prstenova. Kretanjem bilo kojom avenijom, bulevarom ili ulicom toga grada, stanovnici i posetioci kreću se kroz različite srpske i albanske prostorne obrazce, ambijente i stilove arhitekture. Socijalne, zdravstvene i penzijske olakšice za prvih 5 do 10 godina i oslobađanje od poreza će biti jedan od dela sistema stimulacija koji će mladim ljudima i onima koji se odluče pružiti šansu da budu u tom gradu i da taj status tog grada pređe i na nivo bescarinske slobodne zone. Evo kako bi to izgledalo u praksi. Možemo hipotetički pretpostaviti da žuta boja predstavlja jednu nacionalnu grupaciju, a plava drugu. Prostim uvidom u osnovnu arhitekturu organizacije urbane komunikacije potpuno je jasno da je ovakav jedan grad nemoguće podeliti na severni, na južni, na istočni i zapadni, na razvijeni i nerazvijeni, hodajući jednom ulicom. S jedne strane ulice će nam čas biti Srbi, čas Albanci, celom tom svojom dužinom, puni bogatstva svoje različitosti i kvaliteta želje da pokažu da mogu da žive ne jedni pored drugih, već jedni sa drugima. Koristi od ovakve realizacije ovakvog projekta mogu biti velike u onom političkom, u nacionalnom smislu, ali istovremeno i u onom pragmatičnom, ekonomskom, profitnom smislu. Ovo može da bude posao novog milenijuma, kako za naše građane, tako i za Evropu, te stvaranje uslova za pomirenje interesa takođe i Sjedinjenih Američkih Država i Ruske federacije, bar ovde kod nas na Balkanu. Projekat ovog grada promoviše mogućnost zajedničkog suživota Srba i Albanaca u specijalno za to planiranom multireligioznom i multikulturalnom eksteritorijalnom urbanom prostoru koji omogućava istovremeno zajednički suživot različitih u naciji, veri, kulturi, uz nedostajanje od svoga iskonskog identiteta. Neodustajanja, izvinjam se. Kvalitetnim rešenjem statusa Kosova i Metohije, Srbija i Evropa mogu da krenu ka završnici svog uceljivanja i za okruženja evropskih integracija na prostoru Balkana.
Evropa je jasno rekla svoj interes. Evropska unija mora zatvoriti svoj prostor što je moguće pre na osi Ljubljana-Solun. Mi predstavljamo tačku na kojoj ovaj proces ne sme stati. Grad mira, Srba-Albanopolis i Albano-Srbopolis postaće primer svim Srbima i Albancima da je zajednički suživot različitih u veri, naciji i kulturi je moguć u jednom zajedničkom urbanom prostoru. Svi eventualni budući sukobi između Srba i Albanaca, bilo gde, mogu da se dese u svetu, koji bi mogli da se dese u svetu, mogli bi da se rešavaju upravo na ovom Mirgradu. Što znači da ovaj koncept može biti primenjen i na Srednjem istoku, i na Bliskom istoku, i bilo gde mladi ljudi, oni koji čine da horizont projektovanja budućnosti bude 50 i više godina, učine nešto više za sebe i za generacije koje dolaze. Kratko, ovo neću posebno objašnjavati, ali vidite, znači da je metodologija lobiranja za realizaciju vrlo jednostavna. Mi ćemo ovaj projekat ponuditi predsedavajućoj Evropskoj uniji, zajednici, Ruskoj federaciji, Sjedinjenim Američkim Državama, Kini, Savetu bezbednosti Ujedinjenih nacija i normalno i Srbiji i Albaniji kao država. I svim svetskim korporacijama koji su nosioci razvoja tehnologija budućnosti. Evropska unija i međunarodna zajednica ovim projektom mogu pokazati suštinsko opredeljenje za neposrednom podrškom ekonomskog prosperiteta svih građana Kosova i Metohije. Ja se zahvaljujem na pažnji kada je u pitanju ova prezentacija, sa tim što želim samo da vam ilustrujem da je dubina pripreme za vršenje političke misije i vodstva na prostoru autonomne pokrajine Kosovo i Metohije od strane Pokreta snaga Srbije determinisano i daljom nadgradnjom stvaranja preduslova za razvoj upravo onoga što je gospodin Karić potencirao, a to je razvoj preduzetništva koji apsolutno nema alternativu kada je u pitanju budućnost građana Kosova i Metohije. Stvaranje moćnog preduzetničkog fonda koji bi imao misiju podržavanja, razvoja i unapređivanja preduzetničkih procesa porodičnih gazdinstava direktno bi uzrokovao podizanje životnog nivoa standarda građana i celokupan kvalitet multietničkog života stanovništva na Kosovu. Razlozi za osnivanje ovakvog jednog fonda su jasni. Oni su transparentni, lako primetljivi i u ovom trenutku za naše građane jedini mogući koji mogu dati šansu da bitno utiču samostalno na budućnost razvoja svoje porodice. Što se tiče ciljeva fonda, oni su jasni. Znači, finansijska podrška pokretanju i proširivanju porodičnog biznisa, podsticanje razvoja malih i srednjih preduzeća kroz direktna finansijska ulaganja na kreditnoj osnovi, angažovanje u prikupljanju finansijskih sredstava iz domaćih i inostranih izvora i kreditiranje u profitabilne preduzetničke programe, pospešivanje poslovne saradnje u regionu, lakši i brži pristup kapitalu i brža integracija malih i srednjih preduzeća Kosova i Metohije sa kompanijama iz centralne Srbije, jer inače po prirodi ova dva tržišta funkcionišu i dan danas. Osnovni kriterijumi bi bili za dodelu kredita prvenstveno profitabilnost, doprinos ekonomskom razvoju, izvozni programi, regionalna saradnja, korišćenje domaćih resursa, novo zapošljavanje. 400.000 mladih Albanaca u ovom trenutku čeka posao. Takav je podatak koji imam. Izvolite. Imam utisak da niste shvatili da je predizborna kampanja završena. Ajmo da ovo završimo pa da... Evo, završit ćemo, gospodine, samo budite malo strpljiviji. Stvarno ne mogu da shvatim sve ovo. Udeo sopstvenih sredstava ili depozita predstavlja mehanizam koji ćemo sigurno na adekvatan način realizovati učešćem i u vlasti. Uslovi za korišćenje kredita će biti jasni, transparentni, primenljivi i međunarodno apsolutno priznati. Procedura takođe. U proceduri realizacije ovakvog jednog postupka trudit ćemo se da građani može što je moguće jeftinije i brže da dođe do neophodnih sredstava. I normalno, podrška realizaciji programa preduzetničkog fonda kroz udruženje moćnih vlasnika privatnog kapitala iz regiona koji u svim ovim granama industrije žele da traže i nađu svoje strateške partnere. Ja vam se zahvaljujem na pažnji i očekujem vaše pitanje. Dalje, gospodin Đoković. Poštovane dame i gospodo,
Htio bih da se osvrnem pre svega na zadnje 8 godine koje su prošle i da kažem da ljudi koji su nas predstavljali svo ovo vreme ništa nisu uradili za naš srpski narod koji živi na Kosovu i Metohiji, kao na povratku raseljenih lica i na bilo kakav boljitak u ekonomskom smislu za bolji život našeg naroda. Oni su za ove 8 godine radili samo na bogaćenju za sebe i za svoje porodice i prijatelje. Mi se zalažemo za jedan povratak u srpskim enklavama gde je život i rad održiv, a ne za povratak u nekim selima gde nema ni struje, ni vode, nema ni prodavnica. Tamo život nije moguć i takav povratak je neodrživ. Kao nosilac liste zalagat ću se za jedan suživot na Kosovu i Metohiji, gde ćemo svi zajedno da živimo i da gradimo jedno moderno i evropsko društvo, gde ćemo i Srbija i Kosovo bez menjanja granica zajedno ući u Evropsku uniju. Na kraju, da ne dužimo, da kažem, i pored svih teškoća koje nam prethode, treba ostati na svom ognjištu na Kosovu i Metohiji. Toliko, pošto vidim da se nekim ovde žure. Hvala. Hvala puno. Idemo sa pitanjima kolega. Moram da dođe tamo, jel? Da ja ne prolazim ispred kamere. Daj me. Ja mogu da prođem da samo ne uključim. Ivana Simović glasio, čujemo. Stavi mikrofon. Ivana Simović glas Đuga za gospodina Simića. Ako Albanci imaju danas toliko podršku od međunarodne zajednice, pre svega Amerike, da dobiju nezavisnost, što se znamo, jer zašto bi onda jedan njihov stan koji je gotovo na pred samim trenutkom ostvarenja, da tako kažem, mada ne možemo da budemo sigurni u to, zašto bi oni prihvatili jedan ovakav projekt? Ja se vrlo zahvaljujem upravo na takvoj strukturi pitanja. Znate, društvo budućnosti, demokratije i ravnopravnosti, multietničnosti, multikulturalnosti i tolerancije ne može biti zasnovano isključivo na ostvarenju snova jednih ili drugih. Nijedna etnička grupa nema ekskluzivitet i pravo da svoj stan suprotstavi interesu i snovima drugih svojih partnera na istom prostoru. Uvereni smo da mladi ljudi koji u ovom trenutku traže posao na teritoriji ove pokrajine i tekako će prvenstveno prepoznavati ekonomski interes. I uvereni smo da bez obzira na aktuelni trenutak borbe za rešavanje statusa Kosova u jednoj, drugoj ili nekoj trećoj dimenziji mora biti na kraju anulirano suštinskim interesom onih koji će živjeti ovde za 50 i 100 godina. Prema tome, duboko verujem u to da mladi ljudi, bez obzira kojim jezikom govore, koje su nacionalnosti i kakvu kulturu imaju u svojoj tradiciji, će isključivo u budućnosti prepoznavati zajednički ekonomski interes kao glavnu tačku povezivanja života na ovom prostoru. Jer bez obzira šta osjećamo i o čemu sanjamo, ipak moramo svaki dan da obezbedimo sredstva za život i za razvoj svoje porodice. Želim samo da probam da ovo uključim. Bolje sam. I tako je. Približi samo moj. Ali promenite baterije. Da, je. Ili u nam? Priključi na akumulatore. Da se čujemo? Da, čujemo. Ja se najprej izvinjavam, Žarko je svima već link produkcije, izvinjavam se za onu upadicu. Mi smo novinari prezasićeni priča o predizbornim obećanjima i svega onoga, zato se još jednom izvinjavam. Htio bih da vas pitam, ova priča gospodina Dragomira Karića mi pomalo, volio bih da me demantujete, pomalo liči na nekako nuđenje budućem premijeru za koalicijonog partnera. Međutim, moram da vam skrenem pažnju da priče o bratstvu i jedinstvu nisu nešto na što se gospodin Tači pali. To vaši sugrađani iz Metohije, iz Drenice više nego dobro znaju. Drugo,
I to bi bilo pitanje. Ova priča o tim vratolomijama sa tim glasačkim pismima iz Srbije, Makedonije, Crne Gore. Najpre, ne znam da li je vaš predstavnik sa Kosova znao da pošta funkcioniše normalno, Beograd, Priština. U Gračanici. Centralna Srbija, Priština, ne Beograd, Priština. Da, svi delovi, ne znam čemu sve to. Drugo, pomalo ostavljate utisak, najblaže rečeno, da imamo razloga za sumnju, kao da ste sigurni da su to glasovi vaših birača. Na osnovu čega tvrdite da jesu? Ako tvrdite. Znači, trebalo bi mnogo vremena, verovatno, da objasnim poziciju. Međutim, s obzirom da je vreme kratko, ne nudimo se mi nikome osim narodu. I srpskom i albanskom. To je jedno. Što se tiče bratstva, jedinstva, ako sam ja mogao primer moje multietničke porodice sa kojom se ponosim. Ja srećno živim u braku sa mojom hafom, muslimankom, bosankom, 38 godina. Imamo 4 dece, 3 sina, 1 ćerku. Samo da dam za jedan primer, sin mi se najmlađi zove Jugoslav. Ja sam duboko verovao u multietničnost i duboko sam verovao u Jugoslaviju i ne zaboravite, gospodine mladi, da je Jugoslavija bila preteča formiranja Evropske unije sa svojih 6 republika. Imam 11 unučića, znači ja verujem u to što vi kažete, danas nazivate bratstvo, jedinstvo. Ja ću da kažem, ja verujem, nek se to zove kako god bilo, ali verujem u taj zajednički život. Nikako ne verujem u one priče mojih Srba, takođe iz sela Drsnika i nekih sela, možemo jedni pored drugih, ali nikako zajedno ne možemo. To je notorna laž, zajedno možemo i što je najvažnije, moramo. Ne postoji drugi izlaz nego samo zajedno. Ovo zadnje što ste rekli oko glasačkih listića, nikakve tu nije bilo niti jurnjave, niti trčanja. Za vašu informaciju, pošta iz Srbije, s obzirom da je preporuka državnog vrha Republike Srbije bila da se nikako ne učestvuje na izborima, u koju god smo mi poštu pokušali da damo, da pošaljemo, rečeno nam je, izvinite, ne može, ne znamo kad će to stići, dokle i tako dalje. Da ne bi rizik u razgovoru sa ljudima iz Centralne izborne komisije i drugih komisija, detalje ne znam, znaju naši ljudi koji se time bavili, mi smo se posavetovali šta je to relevantno za organe na Kosovu i Metohiji što će oni priznati. Rekli su, može DHL, može FedEx, može UPS, prihvatili smo. I mi smo samo ispoštovali demokratsko pravo svakog građanina Srbije koji žele da glasa. Ja uopšte ne tvrdim da su to sve glasači Pokreta snaga Srbije. Ja sam imao vrlo neprijatne situacije. Ne želim. U jednoj istoj porodici sam imao gde 3 njih želi da glasa, 2 nikako ne želi. Da li razumete? Mislim, trebali ste biti tamo da to vidite. To nije bilo uopšte lako. Ja sam jedina opcija, kad kažem ja, mislim na Pokret snaga Srbije, izvinjam se što sam se tako izrazio, koja je stavila svoje puno ime i prezime. Nismo se skrivili za nikakvi GG, inicijativa, kao što se mnoge kompanije zovu Komerc, Inex, ne znam, mi smo se uvek zvali braća Karić, jer nas tako prepoznaju u čitavom svetu, pogotovo na našem rodnom Kosovu i Metohiji. Znači, namera je bila prosto jednostavna. Iskoristiti mogućnost demokratskog izjašnjavanja na način kakav dozvoljavaju evropske institucije. A to je bilo putem interneta ili pisma. I šta sad mislite? Kako je bilo moguće onima koji su u Crnoj Gori, Makedoniji, rekao sam i Hrvatskoj, gde sam lično išao,
posetio izbeglička naselja Janjevaca i drugih koji su tamo bili. Vi znate da su na Kosovu tog živjeli Hrvati, ne samo Srbi i drugi. Razgovarao sam, pa mnogi su mi rekli, pa nemamo ništa od toga, ma ne verujemo u to, Dragomire, ma neće biti ništa od toga. Ja sam ih hrabrio, ja duboko verujem u to. I u još jedno sam, još dublje ubeđen. Možda sam jedan od retkih, i ova partija je možda jedna od retkih, koja nema nikakav svoj lični interes, osim prosperiteta Kosova i Metohije i povratka svih izgubljenih, svih iseljenih lica na Kosovu i Metohiju. To je jedini cilj, verujte mi, i jedini cilj je taj što smo ušli u politiku i u Srbiju. Omogućiti da Srbija ode u Evropsku uniju, da ode u svet i da ovi mladi ljudi, kako sam pre čuo doktora Simića, 400.000 Albanaca, možete tek da zamislite koliko ima u Srbiji tih koji su bez posla. To je bio jedin cilj. Hvala. Mogu da samo molite. Ali dok je još pitanje, molim vas. Izvinjavam se, koleginice. Zaista nije imalo potrebe meni obrazlagati ovu priču o porodici multietničkoj, jer da nisam verovao u bratstvo i jedinstvo, neka ga neko sad to shvata i pežorativno. Ja ne bih ostao ovde sa porodicom, nego bih tamo vama u Beogradu kucao na vrata i molio bih vas za parče hleba i ko zna, možda bi me i naterali da danas glasam za vas. A bih vas zamolio pre nego uđete u ovaj projekat Multikulti ili kako se već ono zove na granici, da objasnite vašem prijatelju iz Starog Gracka, da mu poručite šta će njegovim građanima, meštanima Starog Gracka i Srbima i Albancima u tom selu, da kaže kada će one zarasle zidine u korovu da BK korporacija pokrene i evo, krenite odatle. Samo jedna sugestija, ništa drugo, ja se izvinjavam. Hvala. Ja bih kratko na to odgovorio. Kratko mogu odmah da kažem da 3 projekta u Peći, 3 fabrike koje su bile, to je znači selo Goraždevac, grad Peć i selo Vitomirica. Sve 3 fabrike će biti bez obzira na izborne rezultate, bez obzira na sve. Ja sam biznismen. Ja sam jedan možda od retkih ljudi koji zna da pravi pare, znam to da radim. I to ću da radim i radim. Znači, već su pregovori završeni. Sve će 3 fabrike da prorade najkasnije negde do aprila, marta meseca. I to će biti urađeno sa srpskim kompanijama iz Srbije i uz punu saglasnost albanskih biznismena. Ja politiku u to ne mešam. Politika je ta koja treba samo da nam da pravo, da nam da mogućnost da ne gledamo jedan na drugog kao Lenin na buržoaziju. To nam treba politika. A za sve ostalo, pobrinut ćemo se mi sami. Jer upamtite nešto, mladi gospodine, ljudi, voda i pare uvek nađu put. To je stara poslovica i srpska i albanska. Što se tiče Starog Gradskog, tamo smo hteli, oduvek. Ne želim da se vraćam u genezu nekada, da to neko nije želeo. Danas nećemo pitati nikoga, jer jednostavno tražit ćemo samo mogućnost urbanističkih uslova i ljudskih resursa gde možemo šta da napravimo. Da li će u Starom Gradskom biti fabrika za preradu, za neke moderne nove tehnologije, zavisit će od ljudskih resursa koji budu tu, ako ne u Starom Gradsku, na domaću. Ja sam i pre rekao, predstoji ogromna edukacija i restrukturizacija obrazovanja stanovništva, ne samo na Kosovu i Metohiju, u čitoj jugoistočnoj Evropi. Svi smo mi učeni, pripremani i obrazovani da ćemo sigurno sutra negde imati posao. Da ćemo 100% biti zaposleni negde, takav je bio sistem. Danas to ne. Danas ću ja zaposliti ne onoga ko je moj rođak, nego onoga ko zna. Znači, zaposlit samo onoliko ljudi koliko mi treba. Budite ubeđeni, iskreno smo prišli ovom i ovo je veliki posao. A ovo što je predstavio doktor Simić, to je više bilo radi medija da pošaljemo jednu poruku svim ljudima na Kosovu i Metohiji. Ne pravimo mi ovde bratstvo i jedinstvo sa 3 milijarde evra. Ne zaboravite, to je ogroman novac.
Te pare koje ja ovde donesem, ja moram da ih oplodim, da ih vratim i moram da zaradim, jer imam toliko godina, nemam pravo na nikakve greške. Idemo dalje. Abbiamo la voce per la visione, molto interessante, vedete che justeți ai multe ne justeți hipotezi čuvanija. Ardijana Flač, Kova Vizion. Interesuje me ovaj vaš grad, multietnički ili grad mira, kako ga vi nazivate. Pse pe realizoni ne kufin în Kosovo și Prida, nu pe Bonin Mitrovicku, Shqiptarët në gurzojnë dalin pjesën ndërjore. Zašto se realizuje na granici Albanija-Kosovo, a ne u Mitrovici, gde Albanci i Srbi ne mogu iz jednog u drugi deo? Ja želim da kažem da je autor ovog projekta, znači samostalni ekspert i akademik, arhitekta i urbanista, koji je ovo smestio u jedan fiktivan ekvilibrijum, upravo zbog toga da ne bi u fazi početne prezentacije ovog projekta mogao da bude kompromitovan različitim političkim primedbama. A on je apsolutno primenjiv i u Mitrovici i u svakom drugom gradu. Bitno je samo da oni koji imaju političku vlast i imaju volju, kreiraju mogućnost da se takav jedan koncept primeni. Gospodin Dević je na svojoj internet prezentaciji u potpunosti ovo preuzeo, znači stavio, znači to je javan dokument, taj dokument postoji već duži niz godina, ali nikada do sada nije mogao da ga prezentuje na način koji bi dao mogućnost da on postane deo naše stvarnosti. Mi smo smatrali da kao politička snaga imamo odgovornost da skrenemo pažnju najšire javnosti, da u ovom trenutku postoje koncepti i rešenja koji bi mogli da otvore nove perspektive. To je u ostalom naš zadatak kao političke stranke. Hvala vam. Drugo, da li ćete sve ove planove da implementirate ukoliko Kosovo proglasi jednostavno nezavisnost? Znači, prvo, o koalicijama nismo razmišljali, čekamo da se objave zvanični rezultati i da onda možemo da razgovaramo i vidimo ko su to naši budući eventualni koalicijni partneri. Što se tiče gospodina Bečeta Pacolija, mogu da kažem iskreno da smo mi sarađivali skoro 10 godina na krajnjem severu Sibira, gde se graniče Amerika i Sovjetski savez bivši, to je Rusija. Znači na samom gore severu Kamčatka, Čukotka, Jakutsk, radili smo zajedno. To možete da proverite, radilo je 1000 Albanaca, 1000 Srba i drugih ljudi. Radili su svi oni koji su hteli, koji su znali i zamislite u to vreme najveće blokade ove zemlje. Stizali su 1000 i 1000 dolara. Ti su ljudi zarađivali mesečno do 5000 dolara uz obezbeđen stan i hranu, normalno pod surovim uslovima. Znači naš narod, kad kažem naš narod, uopšte narod s ovih prostora, zna da radi na minus 57. Mi smo lili beton na minus 38 stepeni, da sad malo tako i stručno kažem. Znači, sa velikim zadovoljstvom sam spreman da sva ta iskustva koje sam stekao zajedno sa gospodinom Bečetom Pacoli i drugim, mnogim drugim preduzetnicima sa Kosova i Metohije, Srbije i uopšte bivših ovih prostora, primenimo ovde. Kosovo i Metohija, to je Kalifornija. Ovde tek treba da se radi. Ogromno treba da se radi. Ovde treba na svakom koraku da bude kran. Treba da bude 1000 i 1000 kranova. Ovde ima ogromno prostora. Priča se o 2 miliona stanovnika na Kosovo i Metohiji. Ja sam ove godine 20 puta bio ovde. Ja ne vidim ta 2 miliona. Gde su ta 2 miliona ljudi? Sve je skoro pusto i prazno. Osim kad uđete u neki centar grada, onda ne možete da prođete od kola. A to vam je u Beogradu. Zašto? Jer ona kola koja Evropa ne želi da vidi, poklanja ih za 500 evra, za 100 evra svako. I normalno svaki naš tamo gastarbajter pošalje ovde kola. Znate što znači ovaj kad vidi ovde kola i u stranu marku, on mu ih pokloni za 100 marka. Ja sam sam poklonio, Bog zna koliko takvih kola. Znači, ovde tek ima da se radi, da se gradi, tek ima mnoge porodice da dožive i određene lomove, jer nagli prelazak života iz grada
u selo ili obratno što je ovde slučaj, sa sela u grad, pravi stravične lomove. Ja sam, znači, ubeđen da je neophodno rad i neophodno su ljudi koji znaju, koji mogu, jer vrlo brzo će da prođe ova euforija ovog, da kažem, mitingovanja, izborna, sve će to da se završi i krenut će život. I onda normalno, koliko god da budu imali medije u svojim rukama, narod će najbolje znati da oceni kako živi. Ja duboko verujem da ovde treba 10 godina krvavog rada, ogromnog rada svih onih, ali pre svega isključivo rada iz interesa. Ja ne govorim o nikakvoj socijali, ja govorim strogo o surovom kapitalizmu za koji smo se mi svi odlučili i opredelili. Normalno, uz jake socijalne garancije, nesposobno radnog stanovništva, to su ljudi koji su već u godinama, pred penzijama i tako dalje. Ja verujem u budućnost, budite uveđeni. Duboko, znam kako ste radili. Niste mi odgovorili, izvinjavam se, samo niste mi odgovorili šta Kosovo proglasi jednostavno nezavisnost. Slušajte, da vam nešto kažem. Šta god da uradi Kosovo i Metohiju, da proglasi jednostavno nezavisnost, da ne proglasi bilo šta, ovaj narod nema kud živeće ovdje. Ja ću kao Srbin zalagati se uvek da Kosovo i Metohija budu Srbija. To je moje pravo, ja ću to uvek tražiti. Kao što je pravo svakog Albanca u parlamentu da digne ruku i da traži ono šta on hoće. Ja mu nikada neću, osim argumentima, ništa drugo reći. Ispoštovat ćemo sva prava. Ali biznis nema granica. Pa ratovali smo sa Nemcima. 21. oktobra je streljano 7000 đaka u Kragujevcu. I šta je sad trebalo? Da ne radimo sa Nemačkom? Zahvaljujući Nemačkom, od 54. godine, kada je Josip Broz Tito otvorio granice i kada su mase Hrvata, Srba, Albanaca i drugih građana, Slovenaca, krenuli u Nemačku, mi smo osetili šta je taj bolji život. Znači, ne možemo da govorimo o tome. Kako god da bude, moje, kao biznismena, kao čoveka, je da pravi mostove, da radi, ne da ruši. Videli smo, jedan dan bombardovanja sruši ono što smo gradili 100 godina. Znači, to nikakve prepreke neće biti. Mi ćemo da radimo, naše da radimo, da stvaramo. I tim radom, ja duboko verujem, da ćemo mi vrlo brzo imati jednu jedinu državu, a to će biti zajednička Evropa. Idemo još jedno pitanje. Droga пригласите своите хора. По-интересен, ако не донес 100% не може, като не зеде, да не се закатоси фрон прокоалицијани цела дотични каркесата и ује. Škerzen Dragaj, kohaditore list, imate li podataka koliko ste glasova dobili na ovim izborima i ukoliko vam gospodin Tači ponudi saradnju, koji je vaš stav? Prvo, ja nemam informaciju koliko smo mi dobili glasova. Ovde, zvaničnu informaciju, ja znam da su ljudi iz Srbije sa kojima smo mi kontaktirali, radili, znači govorim o građanima koji su imali pravo da glasaju poštom, internetom, pismom, postali preko 8000 glasačkih listića, to je pisano. Normalno postoje razne špekulacije, razne informacije. Da se to neće uzeti u obzir, da je to ovako, da je onako, nisu imali možda 2 dokumenta, ne znam šta. Ja želim da upozorim sve međunarodne faktore, da bi to bio nečuveni blam i jedna nečuvena obmana svih tih ljudi koji su smogli snage da skupljaju svoje dokumenta, da autobusima odlaze iz grada u grad, kod rođaka, kod prijatelja. Zamislite kako su oni iz Crne Gore dolazili vozovima noću. Treće, trebalo ih edukovati kako da popune. Ja znam za razne primedbe, kako je moguće jednom istom ulovkom da su glasali, pa kad god dođete negde uvek imate iste ulovke.
Ja stvarno iskreno želim da upozorim da se ne igraju sa osjećanjima i demokratskim pravima građana koji su izrazili svoje demokratsko pravo upravo pod pravilima i uslovima koje su oni sami organizovali i nametnuli. Inače, što se tiče koalicije, znači imajte u vidu, mi nemamo tu ni prijatelja ni neprijatelja. Mi ćemo tu gledati isključivo interes koji moramo da opravdamo pred građanima koji su dali poverenje Pokretu snaga Srbije Bogoljub Karić i drugim građanima. Imajte u vidu jednu stvar. Ja svojim autoritetom, da sam hteo nešto drugo da radim, nikad ovde ne bi bilo prezime Karić. Jer ja dolazim ovde redovno već 5 godina s beogradskim tablicama, ja do sad nisam imao nikada ni jednu neprijatnost. I ne to samo u Gračanicu, nego u svoje radno mesto Peć, u Đakovici, dakle mi je majka, imam puno prijatelja, idem. Ja ne kažem da je to sve još uvek dobro i u redu. Znači, pravit ćemo koaliciju isključivo sa onim koji može da garantuje realan povratak. Ti ljudi koji su dali nama glasove na ovim izborima, raseljena lica. Daću i jedan primer jedne gospođe koja se zove Rosa Labus, koja je rodom iz Kosova Polja. Koja živi, kako ona kaže, u srednjem veku, u nekom neviđ Bog selu između Goča i Vrnjačke Banje. Žena je nosilac partizanske spomenice, ovde su mnogi mladi ljudi, ne znaju šta to znači. To znači da je nekada bila izuzetno uvaženi, poštovan i cenjeni građanin, pozivan na prijeme, sve prijeme u Prištini, Skupštine Kosova, nekada u svoje vreme kada je to bila Socijalistička federativna republika Jugoslavija. Žena kaže, samo me, sine, vrati tamo. Evo ti, molim te, i moj glas i moje djece, svi smo tu. Samo nas vrati na naše ognjište. Jer ovde smo u vrlo teškoj poziciji na milost i nemilost ljudima. Takvi ljudi su se angažovali. Takve ljude ne smemo da prevarimo. Pre svega ne sme da ih prevari međunarodna zajednica. Međunarodni organi koji ovde na ovim teritorijama danas rešavaju sudbinu i budućnost Kosova i Metohije. Ja nisam imao vremena da se sretnem ni sa gospodinom Stevenom Šukom, niti sa gospodinom Timom, ni sa jednim od njih. Niti sam smatrao možda da je neophodno bilo da se sretnem sa njima da bi nešto menio ili radio. Poštujem pravila Međunarodne demokratske zajednice i tražim od njih da oni poštuju pravila. I duboko verujem da će i gospodin Tači, bilo Bedžet Pacoli, bilo da je to Demokratski savez Kosova gospodina Rugove, bilo koje partije, da ih ne nabrajam, Dace ili Suroja, bilo ko, duboko verujem da su oni spremni da ispune svaku obavezu međunarodnu koja pred njima postoji, a verujem da se kod njih pojavilo zrno tolerancije koje je neophodno da bi mogli da stvarno ubedimo međunarodnu zajednicu da bit će to multietničko društvo, ne smeta mi niko ko se zove Dragomir, Marko, Janko, Ivan, Bajram, Bedžet i tako dalje. Ja duboko u to verujem. Duboko verujem. Znači, koalicija sa svima koji su spremni da učine bilo koji korak u, pre svega, bezbednosti svojih sugrađana i normalno onog realnog povratka, a ne ja ću vam napraviti kuću, sve ću vam uraditi, ali ne znam, ne možemo da priključimo možda struju, ne možemo vodu. Ja sam se obraćao srpskim građanima na Kosovu i Metohiji sljedećim rečima. Dragi prijatelji, ja sad živim na Bežanijskoj kosi, to je Novi Beograd. Ja imam i struju, i vodu, i telefon, i grejanje, imam susede koji jedva čekaju da me vide, škola je blizu, ambulanta, sve je dobro. Molim vas, razmislite da li ćete da glasate i da li hoćete
da uđete u ovaj projekat, jer ja zalažem svoje ime i prezime. I to u najzrelijim godinama, najboljim mojim godinama. Ne samo ja, čitava porodica Karić. I svi ovi ljudi koji su u pokretu Snaga Srbije. Meni niko nije rekao osim dvojice koji su rekli nisu rekli nećemo, ne smemo, primamo platu iz Beograda, kraj priče. Ostali su to krenuli, tako da ja duboko verujem i verujem da će Kohaditore da napiše ovo dosta korektno i mislim da imate snage, verujem da imate snage. Nikola Bešović. Zahvaljujem se. Gospodin Milošević je rekao na početku da ste 3 meseca vršili pripreme za glasanje, ali izbore. Ovde smo čuli lepe stvari. Ja sam nešto čitao iz srednjeg veka o Tomasu Moru. Mislim, ima svako vreme nosi svoju utopiju. Da li ste vi za ovo vreme, za ta 3 meseca, smislili kako ste vi, gospodine Kariću, rekli kad uđemo u Skupštinu, kako ćete stvoriti mehanizme za odbranu od onoga što bude protiv vaših interesa, a što se bude eventualno izglasavalo nekom majorizacijom? Mislim, to je osnovno pitanje. Dakle, da li ste do sada smislili nekakav instrument koji će omogućiti da se sprovede ono što vi mislite i da se onemogući ono što nije pravedno? Hvala. Gospodine Bešoviću, hvala na pitanju. Dobro ste rekli, zaista smo se pripremali upravo u tom smislu, da ne samo organizaciono izađemo spremni za izbore, nego da i kadrovski, a to znači i programski, budemo pripremljeni za vreme koje predstoji. I moram reći da taj posao svakako nije ni blizu kraja. Pogotovo ne blizu onako kraja kakvog mi zamišljamo. Na Kosovu definitivno nije ostalo mnogo visoko kvalitetnih ljudi i pomoć čitavog ovog udruženja sa projektima i sa ljudima je neophodna. Pogotovo onih ljudi koji žele da se vrate na ovo. A mislim da su to prvenstveno bili ovi ljudi koji su se usudili da daju glas Pokretu Snaga Srbije Bogoljubu Kariću. Naravno, na te institucije koje odlučuju, kad je u pitanju zakonodavna vlast, dakle parlament, kad je u pitanju upravna vlast, dakle vladajuća administracija, mi smo spremni da takvim ljudima koje trenutno imamo upravo snagom svojih argumenata nametnemo to što je program naše političke organizacije. Ako niste u zakonodavnom telu, onda svakako nećete moći da utičete na njegove odluke. Ako niste u vladajućoj administraciji, nećete moći to realizovati posle u praksi. Prema tome, naša želja jeste itekako da sve ono što smo zacrtali, jedan deo toga je, eto, prilike prikazani danas, naše mogućnosti. Ali u svakom slučaju, mislim da su građani prepoznali da ćemo to biti u stanju da učinimo na osnovu brojnih poziva, gospodine, koji su usledili nakon naših nastupa ovde i nakon naše te intenzivne političke kampanje u minula 3 meseca. Ja mogu slobodno da procenim da je naša politička organizacija na neki način politički i ekonomski hit na ovim političkim prostorima. Mi smo dobili brojne pozive od albanskih medija, od srpskih medija, koji su nas u početku, verujte, bar je to moj utisak koji sam najviše proveo ovde terena, sa nekom skepsom primili kada smo počeli našu kampanju. Danas imamo pozive, ovih dana razgovaramo sa brojnim međunarodnim institucijama, kancelarije brojne smo posetili. Prema tome, mislim da je sve to ukupno jedan dokaz da smo na jednom korektnom putu i konačno, bez obzira na rezultate ovih izbora, kakvi budu, oni će biti uskoro objavljeni. Naša politička organizacija ima veoma ozbiljne namere da tu političku aktivnost još više napredi, da infrastrukturno i organizaciono i kadrovski budemo još bolji i da budemo što spremniji za sve ono što nas na ovom terenu očekuje. Još jedan podatak bih želeo da izbacim koji je vrlo
indikativan podatak da dolazi neko novo vreme, čak mislim da su i ovi izbori u organizaciji međunarodnog faktora i zakazani da bi se pojavili neki novi ljudi sa novim opcijama i na albanskoj, ali boga mi i na srpskoj strani, podatak koji je za mene podatak nad podacima. U pitanju je albanska strana. 47% prosječnih Albanaca po posljednjim anketama se izjasnilo da je za njih prvi primarni problem nezaposlenost i siromaštvo, a ne status, o kome smo spremni odmah da se uhvatimo u koštac na svakom razgovoru, na svakoj poziciji, a zanemarujemo ove suštinske probleme. Naš program je bio ekonomija iznad politike. I ako su Karići i svi koji smo okupljeni oko njih uspeli da budu prvi privatni biznismeni na ovim prostorima, pioniri privatnog preduzetništva u moćnoj Rusiji, ja sam to govorio na ranijim nastupima, ali ponovo ponavljam, ako su zaposlili 20-30 hiljada ljudi u nacionalnom CNN-u, ako su znali da naprave 3 milijarde evra vrednu mobilnu telefoniju, kada to niko u jugoistočnoj Evropi, a ne na Kosovu i Metohiji nije u stanju, pa zaverovati je da se među nama nalaze ti novi ljudi koji će snagom svojih argumenta naturiti se i u zakonodavnom telu i u budućoj vladajućoj administraciji, ako dobijemo šansu da u pregovorima dođemo do te pozicije. Konačno u Vojvodini smo to i pokazali. Ja vam, gospodine Rašulj, mogu reći da do sada, evo, raspitajte se, nismo dobili ni jednu primedbu na upravljanje naše u Vojvodini, koja je lokomotiva ka Evropi, ka decentralizaciji i regionalizaciji. Čak napraviti. I to želimo primeniti i na Kosovu i Metohiji. Ja se izvinjavam, niste mi odgovorili na pitanje. Dakle, ja ću sad malo da pojasnim. Pre vas su takođe bili Srbi u Skupštini i koji su ušli uz pomoć izbornog zakona i drugih instrumenta koji prate na Kosovu izbore zbog odbijanja srpske strane da glasa. I oni su napustili Skupštinu upravo zbog toga što nisu imali nikakav instrument da se bore protiv određenih odluka. Ja sam vas jasno pitao i sad ponavljam, pitanje i za vas i gospodina Karića i gospodina Simića i gospodina Đelkovića. Dakle, isto pitanje. Da li ste u prethodnom periodu od 3 meseca pripremili instrument kojim ćete se boriti protiv onog što znate da je nepravda za vaše birače i u stvari za sve građane na Kosovu i da prođe ono što vi smatrate da treba da pomogne svim građanima. Dakle, da se ne dogodi posle mesec, dva da kažete, sad znate kao što su to uradili prethodni, mi napuštamo Skupštinu jer ne možemo da sprovedemo u delo nešto ili ne možemo da se odbranimo od nečega. Dakle, to je pitanje. Ja bih vam odgovorio na to pitanje. Znači, ne samo 3 meseca. 8 godina traju razgovor. Kako i na koji način obezbediti mogućnost da ne dođe do majorizacije preglasavanja, kako obezbediti ostvarenje onih elementarnih prava koje su zagarantovana Evropskom poveljom o ljudskim pravima nacionalnih manjina. U razgovoru sa svim ambasadorima velikih država, znači postoji način, postoji put. Ja nikada ne bih uradio kako su oni uradili. Nikada ne bih postupio kako oni rade. Pa ne možete vi mene nikada naljutiti da ja odustanem i da se ja povučem. Naljutit ću ja vas. Ima 1000 načina da vas dovedem tu gde treba da se povučete i da odustanete. Pa tu su jedini način. Demokratske institucije širom Evrope, vrlo jake institucije, i u Strasburu, i u Briselu. Tu su i drugi. Tu je Moskva, tu je Beč, tu je New York. Ima 1000 načina za borbu, a da li su nekada ti naši ljudi to iskoristili? Nikada. Nego je obstrukcija išla, pre svega u dogovoru sa njihovim mentorima u Beogradu. Napustite Skupštinu. Nema napuštanja, bre, bojišta. Nema povlačenja. Nego razgovor. Ja danas sam ubeđen da mi imamo posla sa razumnim ljudima. Danas svi oni koji su s albanske strane na bilo kojim funkcijama
Njima nedostaje legalizacija i legitimitet, onaj pravi u međunarodnoj opciji, da bi mogli da budu stvarno demokratska opcija koja će zaslužiti pažnju svake države, svakog naroda. To ću da koristim, to je naš, na taj način može. Pismeni smo ljudi. Ići će delegacija, obraćat ćemo se svima i ostvarit ćemo to. Želim da vas podsjetim nešto. Moja baba Jefimija je sahranjena u Dimijama 1975. godine. Rođena je u tursko vreme. Nije ušla u Dimije zato što je želela, ali je sačuvala ime i prezime i religiju i kulturu i slavu i nas izvela na put i dala nam do znanja ko smo. Nije nam oslabio duh, znali smo uvek da smo Srbi, uvek ćemo to biti. Šta se to danas desilo? Koji su to problemi? Ali treba da vidimo ko su ti ljudi koji su bili tamo pre toga. Tu je problem. Za ovo nema mimikrije, gospodine Kariću, o čemu mi razgovaramo. Mimikrija jeste oblačenje i dizanje zidova, ali nije mimikrija, ne može mimikrija da se sprovede u parlamentu. Dozvolite, niste me razumeli. Ja samo kažem da je uvek bilo teško. Ne treba nikakve mimikrije u parlamentu. U parlamentu je potrebna borba. Borba petlova. A ne odustajanje. A ne da se ja naljutim i odoh ja. I neću da razgovaram. Pa zamislite kad bi to tako bilo. Propale bi sve porodice. Tu je parlament Evrope. Tu su razna lobiranja. Tu ima mnogo prijatelja. Pa ljudi to sve rade, shvatite nešto, samo ljudi. I ja sam duboko ubeđen da će srpski poslanici u kosovskom parlamentu biti sasvim nešto drugo nego što su oni bili. Ja sam u to ubeđen i borit ću se za to, borit ću se za svoje prava, za prava svog naroda, borit ću se i u razgovoru direktno sa Albancima, kolegama, prijateljima i sa onima koji ne misle ko ja, normalno. Verujte mi jednu stvar. Nemaju mnogo izbora ni šansi. Nemaju vremena. Ovog puta je izašlo vrlo malo glasača na izbore. Sledeći put, Bog zna šta će da bude. Nemaju ni oni vremena. Prolazi vreme romantike, ratovanja, uniformi i tako dalje. To sve ostaje iza nas. Prema tome, ostaje samo jedno, a to je biznis. I vidjet ćemo ko su heroji Kosova i Metohije. Da li oni koji su u uniformi ili oni koji mogu da zaposle jednog čoveka. A ja vam garantujem, svako će biti heroj na Kosovu i Metohiji koji bude mogo da zaposli samo jednog, a ne stotine i hiljade. Mi smo ti. Razumete? Hvala lepo. Ovim je konferencija za novinare završena. U ime Medija centra ja se zahvaljujem Snaga Srbije što je odebrao našu kuću da izloži svoj program. Hvala i vama, hvala svima.